zdravje. Džek moj, Danijele živija. Tako da oni koji se vežu za Danijela i neke brojke od Danijela, ja bi njima rekao da se vežu za Uskrslog Krista. Plenković je na čelu vlade. On je u našem zadnjem kadru, ima jednu bočicu vina, mi bi je sa nju pretvorili u jedan lijepi roze koji sam spremio za njega, bijeli roze pjenušac. To ćemo u sljedećem kadru pripremljenoga na Braču. Znači za našeg Plenkija i za vlast da usmjeri kako treba na čelu sa ministrom financija Marićev, da iskoriste ove poene, ove naše ljepote, ove naše obave, ove naših kreativnih mladih ljudi, da ta sredstva iz Europe se povuču, da se pazi na onu školu, na one kvalitetne poduzetnike koji su spletom nekakvih okolnosti bili u početku naše Hrvatske pogaženi nekakvim lihvarskim, ogromnim, bezobraznim kamatarima i kamatama, odnosno šačicom ljudi koji su se obogatili na račun nevolje velikog dijela poduzetništva, mi na novom poduzetništvu, hrvatsko novo poduzetništvo živilo. Znači ono da damo savjet, da ljudima znaju stani, rekli smo da ćemo nastaviti, rekli smo da ćemo nastaviti tamo gdje smo stali. Fortina ili tortina, može biti forta, fortissimo nešto, može biti sreća. A Sveti Duje nam dolazi i ove godine, vjerujem da će nas opet sačuvati od kiše i od nevera, a ja ću sad skupa sa svima svetima nazdraviti ovu torticu, jer ona je spremna za ovaj početak. Evo, to uzlazno. Hvala, spremno za početak. Trube, pogledajte koliko trube. Zašto je to novi početak? Zato što i u samom otkrivenju, kad gledate biblijsko, imate biblijske trube, biblijska truba 1, 2 trube, 3 trube. Mnogi trube i upozoravaju. I sve ide svojim tijekom. Znači, neka konvencija iza nas, ali brojevi odgovaraju. Postoji 110 onih koji su rekli za. Postoje 2 suzdržana, to kada preokrenete u brojku, dobijate datum 11.02. A 11.02 je datum mog rođenja. Evo, Hrvatica podijelila Srbiju. Odnosno, nemoj se, živjela hrvatska premijerka u Republici Srbije. Živjela. Nije dobro što je njezin pogled onako kriv, ali je imala istup jednoga političara iz srpske oporbe, koja je lijepo rekla da nije normalno da se ima 2 mame ili 2 tate. A ja vam kažem da će ta nova situacija u srpskoj politici učiniti puno promjena na tom polju, ali ne samo na tom polju, nego da će se to ponovo početi aktualizirati i na našim prostorima. Živjeli mi ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Da nastavimo tu priču. Naš Danijel odavno u Americi poznat. A postoji prorok Danijel. Ali postoji i Uskrski Krist. Ali i naš Sveti Duje koji je najavio meni, mom prijatelju, jednu koncepciju jednog dobrog lipog dokumentarca, priče sa Svetog Duje na sve 4 strane svijeta. I sjever, i jug, i istok, i zapad. Moj lipi Džeke. 3 puta smo se kucnili i još 3. To je kod da su 33 godine Isusove. I Sveti Duje je nešto spremija za svih nas. Ne znam što, jer ja nisam kontrolor moga jezika. To dobro znate. Ja mogu zapjevati, mogu reći sada nešto na aramejski,
Mešjahali hillahum et es am ah eloh. Jer Bog je stvoritelj vremena. A mogu nešto za našu braću Kineze koji žele uložiti novce u Dinamo, a možda i u Hajduka. Onda kaže nešto na kineski. Naš Split će biti pun lipi brodi, puno svita, mnogi će moći raditi, zaradi koju kunu. A priča se o onom prekrasnoj pješčanoj plaži, evo, i ovoj trubici, i brodu koji se tiho i blago nasukao na taj pješčani sprud koje je bilo sve prostarano, plavo, čisto, nešto savršeno. Nisam mogao razumjeti tu poruku toga sna prije neki dan, dok eto, sad nisam došao kod mog kapetana i opet, kao slučajno, kupio nešto u tom, ja neki račun se podudara, uvijek je račun, ti računi se u naravi podudaraju, jer svi ćemo dati račun nekome, onome gore. I na nama je sada, na meni, na vama, onima koji će gledati i onima kojima će biti najavljen ovaj film o Svetom Duju, da kliknu, klik, YouTube, Bačvice.com, YouTube, Bačvice Gvozdanović. Sjetimo se i istraživačkog rada moje malenkosti. Ipak 15 godina rada za blaženu djevojku, za blaženu djevicu Mariju. To je dug staž. A u biti već me je najavila prije 56 godina. Jer sam rođen na dan kada je stvorena država Vatikan. E sad, i taj klub, maleni kamp na Braču, i on će biti u funkciji ovog maloga, velikog Božjeg prsta. Rekli bi kao ono troprst, kad uzmete malo soli sa 3 prsta pa zasolimo. Tako bi ja htio da mi sad malo zasolimo onima koji ne razumije što je to Božja sol. Capito? Action please, actiona. Čaša je prazna, a moga našega malog Džeka ćemo naliti malo meni i malo mom kapetanu. Kapetane, daj da stavimo. Vama ipak je to trud, već par godina se trudite oko mene, a ja baš ne dajem neke rezultate. I malo kole, jer ima poseban okus Džek sa kolom. Evo, Bogu hvala. Bogu hvala i slava. I za trud moga kapetana koji sve ove godine radi jedno od najljepših kreativnih uradaka na YouTube, za raznoraznih meditacija pa do projekata koji su spremni za jedan festival, ja bi ga nazvao, to će ujedno biti najavljeno i na Svetom Duju, ali sad bi ga najavio. To je festival koji je u tijeku, koji traje već dugi niz godina, ali prvi pravi pripremljeni marketinški festival, svjetski festival avangardne duhovnosti. Avangarda u brojevima, avangarda u događajima, avangarda u koincidencijama svjetskim, od onih ogromnih kompanija pa do onog malog običnog smrtnika koji nema što jesti na ulici. Sve ima jednu svoju nit, poveznicu, i kad želite nešto povezati, evo, meni je samo rečeno da sva ova vremena povezat će samo jedna činjenica, a zove se nit, poveznica jednako Međugorje. Živjeli, dole jugo. Ima neki let tamo, sa jugom neki tamo, tada buntovnik Gvozdanović skočio s jugom u more. Buntovnik Gvozdanović tuče se sa lihvarima.
banke, kriminalci i ostalo, da ne pričam. Ali sve nam je to škola života i nastojat ćemo to oplemeniti kroz jednu edukativnu kampanju što smo već započeli i rekli uistinu za pomoć svakom poduzetniku i oni koji trebaju početi, ali i oni koji u zamahu posla ne vide svoje greške. Moj džek živija mi, nadam se da ćemo opet doći u situaciju da možemo naručiti bocu viskija na šanku, iako je od toga prošlo punih 18 godina kad smo to zadnji poradili. Hvala siromaštvu, hvala jednostavnosti, hvala istini i hvala strpljenju što bi je Bog dao ta 3 talenta, i siromaštvo, i strpljenje i vjeru. Da mogu ustrajati u ovom radu koji se tiče nekih brojeva, jedne simbolike znakova vremena od međugorskih ukazanja pa do poveznice sa biblijskim brojima za cijeli svijet. Ali to je potencijal koji u datom trenutku može imati 12 mjeseci svoje klijente. 12 mjeseci raznorazni ljudi koji se bave istraživanjem povijesti mogu doći u našu Hrvatsku, u naše samostane, u naše kulturne institucije. Na kraju krajeva Dubrovnik je prvi prizna Ameriku, zar ne? Moj dragi prijatelju Donalde, ako mi budeš gledao na engleski, kad budemo dole ticovali, moraš znati da ako nisi naučio u Hrvatskoj, u povijesti, ako niste, gospodine Donald, predsjedniče, znali tko je prvi priznao Ameriku, to je napravio Dubrovnik. A vi još ste bili u pelenama. Za tebe sam spremija rock stvar, ozbiljno, gospodin Donald. Ide ti pjesma, rock band je spreman, ima nekolicina ekipe, kaže don don don, don don don, don don Donald is good guy, Donald is good guy, Donald is good guy, Donald make peace over the world. Ima obrađeni rock varijanta, evo na kraju kraja pomirija dvi Koreje. Povijest ide strahovito brzo. Nažalost ima i puno nevolja i puno procjena, ali mi smo svi lutke na koncu onoga dragoga Boga, stvoritelja svega stvorenog, a ne nekakvog praska koji bi sad porazbija sve i stvorio svijet. Ne može se iz razbijenog stvoriti nešto. Može se iz kreativnog, jer gledajući prirodu, gledajući one leptire, gledajući cvijeće, gledajući čovjeka, gledajući djecu, gledajući žene, to može samo Bog stvoriti. Nekakav prasak. Prasak ide s praskom kući, a mi s Bogom živjeli za sva vremena. Amen, aleluja. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen.